večer svima. Nakon poraza protiv Šibenika s nama je trener Željko Sopić kojeg ću odmah zamoliti za komentar današnje utakmice. Treba nešto pametno reći nakon 3:0 kad izgubiš u utakmici protiv direktnog suparnika. Jako loše smo ušli u utakmicu. Teške noge, bojazni smo bili da će se nešto dogoditi. Šibenik je mogao poentirati i prije. Onda uhvatimo neki kontinuitet. Trebamo zabiti sigurno jedan, možda i 2 gola. I dođe taj prekid gdje jednostavno neko pusti svog igrača slučajno, namjerno, nebitno. To je kvaliteta. Upozoravali smo na to na sastanku prije utakmice. Ali to je to. Što se tiče drugog poluvremena, znam da će to biti smiješno, ali nemam stvarno ništa zamjeriti svojoj ekipi. Mislim da mi je Josip rekao 40 centaršuta sve ukupno. 18 udaraca unutar 16 metara, 6 u okvir gola. Nažalost, ponovno nismo zabili gol. Da li je to kvaliteta, da li je to neka nesreća, da li je to radi ne znam čega, ali sve u svemu dogodilo se to što se dogodilo. Na kraju smo otvorili maksimalnu liniju, oni su to znali iskontrirati. Drugi gol, početnička greška, duga lopta od golmana, gdje dobimo smiješan gol, gdje nam čovjek uđe s loptom u gol, ali na kraju, ko je kriv? Ja sam birao te igrače i nema tu puno priče. Igrači nisu ništa krivi je samo trener. To je to. Može pitanje. Trener, evo kako komentirate, samo 6 faulova ste napravili, možda je to ipak premalo za jednu momčad koja se bori za gol život? Možda. A sigurno je premalo, to pričati. To kad nekome da spomenem, pa to ne smijem uopće nikome niti reći. Pa to je tragedija, pa to bi tu mi na preskonferenciji napravili da smo izašli van. Da, definitivno su oni više to željeli. Nemam drugo objašnjenje. Znači, ova mi je utakmica vrlo jednostavna. Ko prvi zabije gol će vjerovatno pobijediti utakmicu, ne znam šta. Mi smo im poklonili gol, poklonili smo im i prvi i drugi gol. Trenutno nismo u stanju zabiti gol i to je to. A 6 faula, za to sam ja kriv. Kako sad dalje psihološki tu momčad podići? Jeste ikad imali u trenerskoj karijeri takvu neku situaciju? Toliko teško? Reći ovako, da se ne lažemo, ali gledajte, znači, kad ja trebao neke floskule pričati ili ne znam šta, znači treba loptu spustiti na zemlju, ponovo kažem, znate, pobijedite 3:0, Šibenik i sve super. Jedna lopta se okrenula u prvom poluvremenu i bilo bi vjerojatno obrnuto. A to vam je nogomet, znači, neko je dobar, neko je loš, radi nekih sitnica. Ali definitivno ovo što ste rekli kao najveći problem je taj šta su gospoda iz Šibenika napravili puno više faula od nas. Znači, a pričali smo o jednoj stvari u kabini, ne mogu oni više željeti od nas. Izgleda da mogu. Izgleda da smo neke stvari krivo pripremili, znači prvenstveno ja sam odgovoran za sve. Igrači nikad nisu krivi, kad se gubi samo trener. Kad se pobjeđuje igrači i klub. Tako da snosim potpuno odgovornost za sve i vjerojatno ćemo morati raditi završnicu i po noći. Jer nemam neko objašnjenje, kad mi je Josip iznio neku statistiku, jako mi je teško povjerovati da smo izgubili 3:0 utakmicu gdje smo imali više udaraca po golu, gdje smo imali jednako ako ne i više udaraca unutar 16 metara, gdje smo imali 40 centaršuta. Pa to dok sam bio igrač u karijeri nisam imao. Izgubili smo utakmicu 3:0. Šta? Reći? Stisnuti ruku i čestitati momčadi Šibenika. Toni? Sve je jasno. Dakle, to sve, hvala vam. Hvala vam.